uko abantu bishwe n'umwuka w'umucaga. Watu wengi wameharibiwa na roho ambayo haijai. Yashabukirwa n'akantu gutya. Akiamkizwa na kitu hivi. Akamahaguru. Anashimama. Yageririye. Akifika huko anashindwa. Kuti yuzuye umwuka. Kwa sababu hajazazwa Roho Mtakatifu. Osema ile quatrième table des alava. Amen. Ni assemblée de pipa former la grille d'asilo. Hallelujah. Mwuzuri umwuka wera w'Imana. Jazeni Roho Mtakatifu wa Mungu. Mwuzuri imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Jaza nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Elaki. Yes. Morie la bre des alava. Ni Hallelujah. asankrome ele beri des alava. Hallelujah. Hallelujah. Gomba kuzura imbaraga z'umwuka wera. Sababu lazima tujazwe Roho Mtakatifu. Icyambere. Kitu cha kwanza Ni hariya twasomye muri Zakariya. ni mahali tumesoma katika Zekaria. Murimo numwe washobora gukora. Hakuna kazi yoyote unaweza kufanya Utuzuye umwuka wera bila w'Imana. kujazwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Kandi iyo uzuye umwuka wera w'Imana. Tena ukijazwa Roho Mtakatifu Nibwo wa Mungu, uzumenya ko igikorwa cyakozwe n'umwuka wera hapo w'Imana. ndipo unajua tendo ambalo limetendeka na Roho Mtakatifu. Hujihisi ni wewe. Sa maboko yawe si imbaraga Si zawe. mikono yako, si nguvu zako. Icya kabiri. Kitu cha pili, Habe na Yesu mwana w'Imana. hata Yesu mwana wa Mungu Ntiyigeze akora umurimo. yeye hajawahi kutenda kazi ya Mungu Atabanje ngo ategereze ahabwe imbaraga z'umwuka bila wera. kungoja apewe Roho Mtakatifu. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo agize imyaka 30. Neno la Mungu linasema alipofikisha Aragenda miaka asanga 30 Yohana umubatiza. akamkuta Yohana Aramubwira mbatizaji. ngo mbatize. Akamwambia Yohana nibatize. Yohana aranga. Yohana akakataa. Aramubwira ngo nisho ugomba kubatiza. Akamwambia mimi ndiyo unapaswa kunibatiza Cyangwa wewe. niwe ugomba kumbatiza. Wewe ndiyo unapaswa kunibatiza. Ngo arangiza aramubwira ngo bikore. Alafu akamwambia tenda Dusoze gukiranuka ko. ili utimize Ngo ahadi. Yohana akimubatiza. Yohana alipombatiza tu, Imbaraga z'umwuka wera ngo ziza mu numa. nguvu za Roho Mtakatifu Mushusho y'inuma. zikakuja kwa sura ya njiwa. Inuma imuhagarara hejuru. Njiwa ikakaa juu yake. Ngo bumve ijwi rivugira mu ijuru. Wakasikia sauti Ngo iravuga ngo mbinguni. uyu ni umwana wanje kunda. Sema huyu ni mtoto wangu Mumwubahe mpendwa. kandi mumwumvire. Mumheshimu na Kuva uwo mumtii. munsi Yesu atangira gukora umurimo Tangu w'Imana. siku hiyo Yesu akaanza Niba kutenda Yesu kazi ya Mungu. yararinze agahabwa imbaraga. Kama Yesu amengoja Sifa akapewa mw'ijuru. nguvu kutoka Wewe mbinguni, ni kutuzabiamurisha kuja je, gukora wewe utarahabwa unajiamurisha imbaraga. kufanya kazi na hujapewa nguvu Kandi za Roho Yesu yari Mtakatifu? avuye mu ijuru. Tena alikuwa ametoka Ariko mbinguni, kubera ko yari yambaye mubiri. lakini kwa sababu alikuwa amevaa mwili Arategereza akangoja. umwanya. Lakini chukua muda. Ubaze Imana ngo sema ubundi hari ibintu bibiri biza bijyana n'umuhamagaro n'impano. Kuna vitu viwili ambavyo vinatembea pamoja, ni karama na Ugomba mwito. kumenya icyo wahamagariwe, Ujue kile umetiwa, warangiza ukamenya n'icyo uzakoresha muri uwo muhamagaro. alafu unajua kile ambacho utatenda Kuko nacho iyo katika wamaze mwito kumenya huu. umuhamagaro, Ulipojua mwito wako, hazaza impano ishigikira umuhamagaro. kunakuja karama ya kuunga Ibyo mkono zombi birajyana. mwito. Hayo mawili Utaramenya yanatembea icyo pamoja. wahamagariwe, Bila kujua kile n'impano umetiwa, ndi woyimenya. hata karama hutajua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dusaba abaririmbyi mwicare, Imana ibahe umugisha. Waimbaji mkae, Mungu awabariki. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Some neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Igice cya mbere sura ya kwanza, umurongo wa 4 na mstari wake wa 4. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wake wa 4. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Amen. Amen. Kasubiremo. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Amen. Amen. Kasome mu gitabo cya Zakariya. Some katika kitabu cha Zakaria Ibice 4 sura 4 umurongo wa 6 na mstari wake wa 6. Zakariya ibice 4 umurongo wa 6 aravuga ngo, aramusubiza ati, ijambo ryo Uwiteka yantumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko
kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni kuwiteka nyiringabo avuga. Amen. Amen. Si kubw'amaboko, Si kwa ajili ya nguvu, si kubw'imbaraga hata si kwa ajili ya nguvu nyingi, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, bali ni kwa ajili ya roho wangu. ni kuwiteka nyiringabo avuga. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu asema. Ndashimira Imana muri uyu mugoroba Namshukuru Mungu jioni ya leo kongera kuba hano. kuwa mahali hapa. Ni igitangaza kuri nge, Ni ajabu kwangu, kuko nagiye mbitegura kenshi sababu niliandaa siku nyingi ntibyakunda, na haijakubali, ariko uyu munsi byemeye. lakini siku ya leo imekubali. Imana ihabwe icubahiro. Mungu wa mbinguni apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ahari ku batanzi nitwa Jacques Sekunzi, Wale wasionijua, mimi naitwa Jack. ndi umushumba mu itorero rya Betami Mimi ni kiongozi katika kanisa la Betami mu gihugu cy'u Rwanda. katika nchi ya Rwanda. Nyoboye paruwase ya Gahanga. Naongoza parokia ya huko. Abantu benshi baranzi. Watu wengi wananitambua. Ndashimira Imana kongera kubabona. Namshukuru Mungu kuwaona mara tena. Abantu tuziranye, Watu wengi tunajuana kuva hapa mu Rwanda n'abandi twagiye tumenyanira hano. kutoka nchi ya Rwanda, hata wengi tulijuana huku. Ndabashimira cyane kongera kubabona. Nawashukuru sana kuwaona mara tena. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndashimira Apostle, Namshukuru mtume, twagiye tuvugana kenshi, tunazungumza mara nyingi, kongera kunyakira hano. kunipokea mara tena hapa. Aha turi inshuti cyane muri iri torero. Ni rafiki yangu, hata kanisa lote kwa ujumla. Ndagushimiye cyane. Nakushukuru sana. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo nze gucungura umwanya bampaye. Nataka kuzungumza neno la Mungu na nije kukomboa muda ambao wamenipa. Ndavuga ijambo rivuga ngo niba utaruzura umwuka wera, Tazungumza neno lisemao kama hujajazwa Roho Mtakatifu, bawitonze gato gukora. tulia kidogo kwa kutenda kazi. Niba utaruzura imbaraga z'umwuka wera, Kama hujajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, butegereje gato gutekereza umurimo ugiye gukorera Imana. ngoja kidogo kwa kufikiria kazi ambayo unataka kumtendea Mungu. Ndaza kuvuga ibintu bibiri. Takuja kuzungumza kwa maneno mawili. Iyo wakoze umurimo w'Imana utaruzura umwuka wera, Ukitenda kazi za Mungu na hujajazwa Roho Mtakatifu, uburyo bizabigenda. vile huwa inatendeka. N'umuntu uzi ukora umurimo yaruzuye umwuka wera, Na mtu huwa anatenda kazi na amejazwa Roho Mtakatifu, uburyo nawe bizabigenda. na vile huwa anafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Asifiwe, asifiwe. Amen. Ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cyanditswe na Luka. Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kimeandikwa na Luka. Ni nacho gitabo cy'amateka mu isezerano risha. Hata hicho ndicho kitabu cha historia katika Agano Jipya. Ni nacho gitabo bacita ngo ni ikiraro gihuza biriya bitabo bine n'inzandiko zindi zose. Na hicho ndicho kitabu wanakiita ni daraja ya kuunganisha nyaraka pamoja na Injili. Ni naho Yesu yagaragaje imbaraga zo kwerekanisha itorero nubwo ryari ryaravutse. Hapo ndipo Yesu alisirisha nguvu za kanisa ingalao lilikuwa limezaliwa. Izi mbaraga rero nizo tugomba kuzura, Nguvu hizi ndizo tunapaswa kujazwa kugira ngo zidushoboze gukora umurimo w'Imana. ili zitusaidie kutenda kazi ya Mungu. Iyo ukoze umurimo wari wo wose w'Imana utaruzura izo mbaraga, Ukitenda kazi ya Mungu yoyote na hujajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, hari ibintu byinshi bikubaho, ariko reka mvuge bine gusa. kuna mambo mengi huwa na happen kwako, lakini nitazungumza manne. Asifiwe. Haleluya. Ijambo Zakaria yavuze ngo si kubw'amaboko, Zakaria amesema si kwa ajili ya mikono, kandi si kubw'imbaraga. hata si kwa ajili ya nguvu.
iyo uri mukora utuzuye umwuka wera, kitenda kazi na hujajazwa Roho Mtakatifu, icyambere uza wibwira ko ari amaboko yawe yagushoboze kwanza gukora wewe icyo wakoze. unajiambia ni mikono yako ama ni nguvu zako zimekuwezesha. Icya kabiri ukagira ngo ni imbaraga zawe. Cha pili unadhani ni nguvu zako. Icya gatatu niyo hatangira kuzamuka ubwibone mu mutima wawe. Cha tatu unapandisha kiburi na kujivuna ndani ya moyo wako. Cha kane uba waguye. Ya nne umeanguka. Amen. Amen. Ariko umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera, lakini mtu ambaye amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, ikintu cyose akoze, kitu chochote ambacho atakitenda, azayumva atari imbaraga ze, yeye huwa anajihisi si nguvu zake, akumva si amaboko ye, anajihisi si mikono yake, akumva hari icyo Imana ikoze mu buzima, anasikiza kuna kile ambacho Mungu cyangwa ametenda yamushoboje gukora, ama Mungu amemwezesha kutenda, bigatuma aca bugufi, na inasababisha anyenyekee, agahesha Imana icubahiro, na anampa Bwana utukufu, hanyuma Imana nayo ikamuzamura, Mungu naye anampandisha. Amen. Amen. Impamvu yakuye Satani mu ijuru nta yindi, kilichomsababisha shetani atoke mbinguni si kitu kingine. ngo yaravuze ngo arava ku ntebe yari afite, alisema atatoka kwa kiti alikuwa nacho, wazamuke ku yindi ntebe ngo iri hejuru, apande kwa kiti kingine ambacho wareshe n'isumba byose, alingane na Mungu mwenyeza yote. Imana ngo iramumanura nabi, Mungu akamshusha vibaya. Asifiwe, asifiwe. Amen. Yesu agiye kujya mu ijuru, Yesu alipotaka kupaa mbinguni, yabwiye abigishwa be ngo nimutegereze, aliwaambia wanafunzi ngojeni, nimugume hamwe mutegereze, kaa pamoja na mningoje, ngiye kwa Data, naenda kwa Baba, nzabohereza rya sezerano n'abasezerano, nitawatumia agano ambalo icyo nimewaagiza, nababwiye nzakibohereza, kile ambacho nimewaambia nitawatumia, muone kuja gukora, alafu muende kutenda kazi. nibwo bamubajije ngo ese Hapo ndipo wamemuuliza, nibwo ugiye kwima ingoma, hapo ndipo naenda nibwo kuingia ubwami katika bwawe kiti, bugiye gushika, hapo ndio ufalme wako nibwo nataka ugiye kurejea, kudukura mu buretwa bw'Abaroma, nataka kututoa katika utumwa wa Warumi. iki nico gihe bigiye kuba, Hii ndio wakati unataka kutenda. Yesu arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi, Yesu akawajibu, si yenu kujua nyakati, ariko ngo icyakora muzahabwa imbaraga, lakini akawaambia mtapewa nguvu, Mwuka Wera n'abamanuka, Roho Mtakatifu akishuka, kandi ngo muzaba abagabo tena mtakuwa wanaume bo kumpamya wa kunishuhudia, uhereye Yerusalemu, anzia ni Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya, Yudea, Samaria, ndetse no kugeza ku mpaka mpera. mwisho wa ulimwengu. Ibi turimo dukora uyu munsi, Haya tunayoyatenda siku ya nibyo leo tumaze iminsi na dukora, hengine ambayo tumetenda ni siku ibyavuye nyingi, kuri iryo sezerano hapo ry'imbaraga imetoka z'Imana. katika agano hilo la nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Niyo woba ari umurimo wo gukoropa hano, Hata kama ni kazi ya kuosha hapa, nubona urakoropya no mu rusengero utuzuye Umwuka Wera w'Imana, ukiona umemopo hapa na hujajazwa Roho Mtakatifu, bizokunanira hapo itakushinda kandi nta mugisha tena, uzabibona. kuna baraka utapata. Ariko nubona urakoropya wuzuye Umwuka Wera, Lakini ukiona una mopo na umejazwa Roho Mtakatifu, asifiwe, asifiwe, haleluya, uwo haleluya, murimo uzawukora neza, kazi hiyo utaitenda vema, uharewemo umugisha, tena upewe baraka ndani, kandi ntuzakunanira. tena hautakushinda. Niba uri umuririmbyi Kama wewe ni mwimbaji ukaririmba utuzuye Umwuka na Wera, unaimba bila kujazwa Roho Mtakatifu, bizokunanira. itakushinda kazi hii. Amen. Haleluya. Kuko uyu murimo twahamagariwe gukora, Kwa sababu kazi hii tumeitiwa kutenda, urasaba gukoreshwa izindi mbaraga zitari za kamere, inahitajika kutumia nguvu ambayo si ya utu wa hakenewe kale. izindi mbaraga zitari iz'umubiri, Kunahitajika nguvu nyingine si za hakenewe izindi mwili, mbaraga zitari iz'ubwenge, kunahitajika nguvu zingine si za hakenewe hekima, izindi mbaraga zitari iz'ubumenyi. si nguvu za ujuzi. Haleluya. Haleluya. La si njia rahisi, la si njia rahisi, kutembea na Yesu uongoza safari, mazito uyarahisisha. La si njia rahisi, oh la si njia rahisi, kutembea na Yesu uongoza safari, mazito
dukeneye imbaraga z'Imana, tunahitaji nguvu za Mungu kugira ngo bidushoboze gukora umurimo w'Imana kandi urambe, ili tupate zituwezeshe kutenda kazi za Mungu, tena kazi kubwa. nagiye ngenzura ibintu byinshi, Nilienda nikichunguza mambo mengi ku bantu bagiye bakorera Imana, kwa watu wengi ambao wamemtumikia Mungu, bagiye baririmbira Imana, walienda wakimwimbia Mungu, bagiye basenga Imana, kwa wale ambao wamemuomba Mungu, bagahaguruka ari itsinda rinini, wanasimama ni group kubwa, bagahaguruka ari groupe nini, wakasimama ikiwa ni group bagahaguruka kubwa, n'abafite imbaraga na nyinshi, wanasimama na nguvu nyingi, ariko bikagenda bishira, lakini inaenda ikiisha, bikagenda bishira. naenda ikiisha. Uno munsi umwe ndibaza, Siku moja nikajiuliza, kubera iki kwa nini itsinda runaka riza rihaguruka grupu fulani mu gihe inasimama runaka? kwa muda fulani? Ubu noneho basigaye babyita andi mazina, Kwa sasa huwa wanajiita jina ngo jingine, rya performance, anasema imeperform, ngo rikuri top, iko kwa top, ngo babaye abastar. wamekuwa mastar. Hariho ariko niyama no kuri telefone mu kanya, Hata kuna yule ambaye Hava nilikuwa ngo. nakemea kwa simu, ngo hari abastar nasema kuna mastar bigashira, na inaisha. apostle bigashira, Apostle, inaisha, group ikibagirana n'izina ryayo ntitube tukirimenya, grupu inaisha, hata jina tusikumbuke ukibaza tena. gwese byagenze Unajiuliza imekuwaje, niki cyaba nini imehappen? senze. Nilipoomba Imana imbwira impamvu enye, Mungu akaniambia sababu 4. iyi ni imwe gusa mpamvuka. Hii ni moja ambayo nazungumzia. Impamvu ya mbere zituma bene ayo magrupu ashira, Sababu ya kwanza inasababisha magrupu kama hayo yaishe ni ukudasenga. ni kutokuomba. Ariko mwakoze ikintu numva umutima wanje ukoza ahantu, Mumetenda jambo na moyo wangu ukaguzwa. uyu ni umuco, niko bisanzwe cyangwa byabafasha uyu munsi? Hivi ndivyo ilivyo ama ni siku ya leo? Mugasenga isaha igashira, Yes. mukaja gufatira nindi narebya iminota, nageze hano ngo mutangire gusenga na mandebe. Tumeanza kuomba nikaangalia, Twasenze isaha irenga, tumeomba lisani zaidi ya lisani. niba hari ikintu kiza kimara imbaraga mu mukristo zigashira, Kama kuna- n'impano igashira, na cha kindi mwarimu muzo kigashira, nukudasenga. Kama kuna kitu huwa kinamaliza mtu karama yake Nubona inaisha, uretse ni gupfukama kutokuomba. ngusenga, Kama unaacha kupiga magoti na kuomba, birarangiye, wa musezerano mu murimo bakureke. wewe umeisha, hata aga katika kazi wa kuache. Mwasenze numva ndafata abokomeza, Mumeomba nikajisi tuendelee. natibutsa ahantu Nilikuwa nimeweka mahali. tukabanza tukinjira mu ndimi, Tuendelee tu kwa tugasenga ndimi. gusa mu ndimi. Tunaomba tu kwa ndimi. Ni hakeya wosanga abantu bosenga isaha, Ni bamwe mahali pachache. bazamatangira kwayura ku minota 2, 3, 5. Ni mahali Kera pachache unaweza akamatangira guhunyiza, kamatangira kwayura kandi yariye. nakuta ni mahali pachache huwa wanaomba disani, unaanza kusinzia, wanaanza kupiga kitu kama hivyo. Ariko iyo ushaka gukora umurimo w'Imana Lakini neza, ukihitaji kutenda kazi ya Mungu na tena kazi refu, no gusenga, ni kuomba. kandi ugasenga uburyo bwose bwo gusenga. Na unaomba namna yote ya kuomba. Abaefeso arababwira ngo musengeshe umwuka iteka. Paulo akamwambia Mu Waefeso, buryo bwose omba bwo kiroho gusenga. milele. Haleluya! Ugasenga amasengesho ushobojwe n'umwuka we. Unaomba maombi ambayo umeanzishwa na Roho Mtakatifu. Wayobowe n'umwuka we. Naomba maombi umeongozwa na Roho Mtakatifu. Uyobowe n'imbaraga zitari za zindi z'umubiri. Unaomba maombi ambayo umeongozwa na nguvu, si nguvu za mwili. Ico ni kimwe nasanze cyatumya ayo matsinda agenda ashira imbaraga. Hicho ni kitu ambacho nimegundua, grupu hizo zimeisha nguvu. Icya kabiri, Kitu cha pili, bakoraga umurimo jambo, wanafanya kazi bila neno, batizeye ijambo, bila kuamini neno, batagendera ku ijambo, bila kutembea kwa ajili ya neno, batubatse kwa ku kanuni ya ijambo, neno, bila kujenga kwa neno, badakorera ku ijambo, bila kutenda kazi kwa ajili ya batagendera neno, mu mahame y'ijambo, bila kutembea kwa igihe principles za cyose neno. ukoze umurimo w'Imana Kama unafanya kazi ya utagendera ku Mungu mahame y'ijambo bila ry'Imana, kutembea kwa principles za neno, uzananirwa. utashindwa. Niyo waba ufite ubwenge bumeze gute, Ingalao wewe ni niyo mtaalamu waba wa warize neno, bimeze bite, ingalao umesoma niyo waba vipi, waragize impano
bimeze gute angalau una karama ya igihe aina cyose gani, utazahagarara ku ihame ry'ijambo wakati ry'Imana wote utasimama kwa Uligendere, principle ya neno la ulikurikize, Mungu na ulikore. ufuate neno la Mungu na utende, uzatsinda utashindwa, uzananirwa utashindwa. eva ile kasimini elabre de zalava Amen. iriela tantrete koria dabli de zalavarie Hallelujah. kuko ndahandi imbaraga z'Imana ziba mu buzima bw'umuntu Hakuna mahali kwingine kuna nguvu ndani ya mwanadamu, ni ku ijambo ni katika ni neno, kuco yavuze ni kwa kile ambacho Mungu amesema. kuragendera ku byo utekereza Wewe unatembea kwa yale kuragendera fikira ku byo zako, wumva kwa yale unayosikia, kuragendera ku byo wumvanye unatembea n'abandi kwa yale umesikiza Oya. kwa wengine. La, haleluya haleluya, Bwana sifiwe yes, amen. gendera ku ijambo Tembea katika korera neno, ku ijambo tembea katika vugira neno, mu ijambo nena katika neno. asifiwe Haleluya. nibwo uzakora umurimo ukaramba Hapo ndipo utatenda kazi na iwe ya muda mrefu. icya gatatu Neno la tatu, bagiye bakora umurimo w'Imana walitenda kazi ya Mungu bakawuvanga n'ibyaha na wanachanganya na dhambi. ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana ngo uvange n'ibyaha Huwezi uwo tenda murimo kazi ya ngo Mungu na urambe uchanganye na dhambi na Haubaho. kazi iwe ya mrefu. ntabubaho Hakuna kazi hiyo, uzushira huwa unaisha. mani tubabarire we Mungu atusamehe. gukora umurimo w'Imana Utenda kazi ya Mungu ukawuvanga n'ibyaha na unachanganya na dhambi, warangiza ukavuga ngo umurimo uzaramba alafu unasema kazi hiyo niyo itakaa muda wazamuka mrefu. ukarengera mu mashorishori Galau upande niyo waba juu, ukomeye abantu bose bakakubona galau uwe mwenye nguvu, watu wote ubisigaye ama wajue. bikwira ku isi Huwa inatambaa wabwiriza ulimwengu bigakwira mzima. ku isi waririmba bigakwira ku isi Kiimba ulimwengu wakora unajua, ibitangaza bigakwira ku isi nafanya maajabu ariko ulimwengu inajua. nubona ubivanze n'ibyaha Ukichanganya na dhambi, uwo murimo uzogushirira mu ntoki kazi hiyo itaisha katika mikono yako hivi. mane tubabarire Mungu atusamehe. amen Haleluya. cyakane ni impamvu Cha nne ni hichi ambacho nazungumza, nukora umurimo w'Imana utaruzura umwuka w'Imana kitenda kazi ya Mungu na hujajazwa Roho Mtakatifu. uzi impamvu se tuzadukora umurimo ukatuvuna Najua sababu Kwanza umva umurimo tunafanya ukura kazi kuvuna. na kazi inakuchosha, ukaremerererwa unalemewa. bazavuga ngo nimutanga amaturo ukamuremerera Akisema toa sadaka, bavuga ngo muze mu unalemewa. materaniro ukamuremerera Twende kongamano, mu unalemewa. materaniro ya buri munsi Je, kongamano za kila siku ukamumva uraremerera unasikia wewe umelemewa tu, nta kindi cyatumye hakuna bigenda kitu ambacho kimesababisha nta haya. mwuka w'Imana uri muri Hakuna Roho Mtakatifu ambaye ako ndani mwako. Dawudi bazavuga ngo tuje mu nzu Daudi y'Imana walikuwa nasema twende Aga- nyumbani mwa agahita Mungu. yishima. Hapo anafurahi tu. ubundi umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana Ambaye anajazwa Roho aza Mtakatifu yishimira kuja mu nzu y'Imana huwa anafurahia aza kwenda nyumbani yishimira mwa kuja mu Mungu, bikorwa by'Imana anafurahia kwenda aza kwa kazi ya yishimira Mungu, kumva bavuze ngo nimukore iki gikorwa huwa anafurahia Akawa wakisema wa mbere tenda kazi kugikora. hii, anakuwa wa kwanza kwa kukitenda. Amen. Amen. Yes. asifiwe Hallelujah. ariko igihe udafite umwuka wera Lakini w'Imana kama una Roho Mtakatifu wa Mungu, nicyagihe uza witumbya hapo ndipo wewe unajikaza, ugatanga icya 10 cy'ukwezi kumwe unatoa fungo la 10 ya mwezi moja, ukwezi kwa kabiri kwa kunanira mwezi wa pili inakushinda, ugatanga ukabitereka siwe ni harahara unaanza tena unasema acha nijikaze, kandi mezi 2-3 ingine miezi 2 ama kwa kane 3 bikakunanira unashindwa tena. nta mwuka w'Imana Hakuna Roho Mtakatifu wa Mungu, nta mbaraga z'umwuka wera hakuna w'Imana nguvu za Roho Mtakatifu za Mungu. kandi muvuge ngo amini Haleluya. ugomba kuzura umwuka we apana mu cyagata Lazima ujae Roho Mtakatifu, si nusu. asifiwe Haleluya. nabonye ababyeyi hano b'abakecuru Meona wazazi wakongwe hapa, urwo rugero ninduvuga bararwumva cyane hiyo nikisema mfano huyo abana mtasikia, bato ntiborwumva watoto hao wadogo hawatasikia. ariko uzi ukuntu amazi y'umucagata azavuna mukecuru Unajua maji nusu huwa vile iyo huwa wikorera inatosha. isafuriya icagasa amazi Ukiweka sufuria ya maji uzi ukuntu nusu izi kujumbya huwa inaenda cyangwa ikititingiza, ijerekani icagasa amazi ama jerekani ambayo halijai muzi maji, ukuntu izivuna unajua vile ariko iyo inaumiza. wikoreye amazi yuzuye isafuriya Lakini ukijaza sufuria maji na bageza uweke kwa kichwa, akama yirengera akayirengera huwa naibeba bila kuwekea mikono, adafashe ukuboko bila kuweka mkono, kuko ibifashe kwa sababu inashika katika iba kichwa. yuzuye Imejaa.
uko abantu bishwe n'umwuka w'umucagati watu wengi wameharibiwa na roho ambayo hijai. yashabukirwa n'akantu gutya Akiamkizwa na kitu hivi akamahaguru anasimama, yageririye akifika huko akananirwa. anashindwa Kuti yuzuye umwuka kwa sababu hajazazwa Roho Mtakatifu. osema ile quatrième table des alavats Amen. ni assemblée pipa forme la grille d'asilo. Haleluya. Mwuzure umwuka wera w'Imana. Jazeni Roho Mtakatifu wa Mungu. Mwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Jaza nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Laki. Yes. Morie la brete Yes, zalava. Lord. Ni Hallelujah. asankrome ele beri de zalavari. Hallelujah. Hallelujah. Reka mvuga impamvu zituma tugomba kuzura umwuka wera w'Imana. Acha nizungumze sababu ambazo zinapaswa lazima tujazwe Roho Mtakatifu. Tumara tuze gusa gusenga. Alafu tuje kuomba mara tena. Ndasubira byibuze nanjye mbe kusenga nk'indi minota ka 15. Nami nitaomba hata dakika 15. Nasize iminota aravuga ngo nze gusenga byibuze dusenge iminota 15. Tuombe hata dakika 15 tu. Ariko nafashijwe ma. Umuntu Nimesaidiwa uzafatwa agishika. Mtu anasaidika na Hapana. amefika. Hano hari network. Hapa kuna network. Amen. Twatangiye gusenga cyane amano mva dafashwe. Meanza kuomba tu nikashikwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Impamvu tugomba kuzura imbaraga z'umwuka wera. Sababu lazima tujazwe Roho Mtakatifu. Icyambere Kitu cha kwanza ni hariya twasomye muri Zakariya. ni mahali tumesoma katika Nta Zekaria. murimo n'umwe washobora gukora Hakuna kazi yoyote unaweza kufanya utuzuye umwuka wera bila w'Imana. kujazwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Kandi iyo uzuye umwuka wera w'Imana Tena ukijazwa Roho Mtakatifu nibwo wa Mungu, uzumenya ko igikorwa cyakozwe n'umwuka wera hapo w'Imana. ndipo unajua tendo ambalo Tuza limetendeka na Roho umva ko ari Mtakatifu. wewe. Hujihisi ni Si wewe, amaboko yawe si imbaraga si zawe. mikono yako, si nguvu zako. Icya kabiri Kitu cha pili, habe na Yesu umwana w'Imana hata Yesu mwana wa Mungu ntiyigeze akora umurimo yeye hajawahi kutenda kazi ya Mungu atabanje ngo ategereze ahabwe imbaraga z'umwuka bila wera. kungoja apewe Roho Mtakatifu. Jambo ry'Imana yatubwira ngo agize imyaka 30 Neno la Mungu linasema alipofikisha aragenda miaka asanga 30 Yohana umubatiza akamkuta Yohana aramubwira mbatizaji, ngo mbatiza. akamwambia Yohana nibatize. Yohana aranga Yohana akakataa, aramubwira ngo nije ugomba kubatiza akamwambia mimi ndiyo unapaswa cyangwa kunibatiza wowe wewe, niwe ugomba kumbatiza. wewe ndiyo unapaswa kunibatiza. Ngo arangiza aramubwira ngo bikore Alafu akamwambia tenda usoze gukiranuka ko. ili utimize Ngo ahadi. Yohana akimubatiza Yohana alipombatiza tu, imbaraga z'umwuka wera ngo ziza mu numa, nguvu za Roho Mtakatifu Mushusho y'inuma. zikakuja kwa sura ya ngo njiwa, inuma imuhagarara hejuru, njiwa ikakaa juu ngo yake, bumve ijwi rivugira mu ijuru, wakasikia sauti ngo riravuga ngo mbinguni, uyu ni umwana wanjye sema kundega, huyu ni mtoto wangu mumwubahe mpendwa, kandi mumwumvire. mumheshimu na Kuva uwo mtii. munsi Yesu atangira gukora umurimo Tangu w'Imana. siku hiyo Yesu akaanza Niyo kutenda Yesu kazi ya Mungu. yararinze agahabwa imbaraga, Kama Yesu amengoja Sifa akapewa mbinguni. nguvu kutoka wowe ni mbinguni, kutuzabiamurisha kuja je, gukora wewe utarahabwa unajiamurisha imbaraga z'umwuka wera. kufanya kazi na hujapewa nguvu za Kandi Roho Yesu Mtakatifu? yaravuye mu ijuru, Tena alikuwa ametoka ariko mbinguni, kubera ko yari yambaye mubiri lakini kwa sababu alikuwa amevaa mwili arategereza akangoja, yosura imbaraga z'umwuka wera, akajazwa Roho Mtakatifu, abona gukora umurimo. alafu akatenda kazi. Haleluya. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Icya gatatu, Neno la tatu, habe n'intumwa za Yesu hata mitume wa Yesu nubwo bagendanye nawe imyaka 3 n'igice ingalao wametembea naye miaka 3 na nusu, ntibigeze biyamurisha kuja gukora. hawajiamrisha kutenda Hariya kazi. twasomye Ndipo hapo tumesoma Arababwira katika ngo matendo ya mutegereze. mitume, ngojeni, mugende mutegereze, nendeni mugende mkaningoje, mutegereze, nendeni mkaningoje, isezerano ryuzuye, agano nibwo litimie. muzabona gukora Hapo umurimo ndipo n'abahamagara. mtatenda kazi ambayo nimewaitia. Haleluya. Haleluya. Cyakane, Neno la 4, abahanuzi bose bakomeye mu isezerano rya kera manabii wote wa agano la kale wakubwa bakoze imirimo ikomeye kubera bari buzuye imbaraga z'umwuka. wametenda kazi kubwa kwa sababu wamekuwa wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ba Mose, Wakina Musa, ba Eliya, wakina Eliya, ba Elisa wakina Elisa bakoze umurimo w'Imana wametenda kazi ya Mungu kubera ko bategereje bahabwa imbaraga kwa z'Imana. sababu wamengoja wakapewa nguvu za Roho Mtakatifu. Elisa we yamye asaba imigabane 2 kuri Eliya, Elisa yeye ameomba sehemu 2 kwa Eliya. ariko Elisa Elisa yeye yari uwa mbere, alikuwa ni mtu wa kwanza, kandi ngo Eliya nawe
Tena Elisha naye akomera ku mpano ye kurenza izindi zose, alikuwa kurenza ibindi bintu byose. anashikilia karama yake kuliko vitu vingine babana vyote. imyaka myinshi atarigera amubwira ngo ese niki no gukorera. Wakaishi naye miaka mingi bila kumuuliza je nikutendee nini. Ngo amare no kumenya ko agiye gutandukana nawe. Hata alipojua anataka kutengana na yeye, aramuhisha kugira ngo ayichike, akamficha ili aende na karama hii. Elisa nawe abayabitaho. Elisa naye akagundua, yanga gutandukana nawe, akakataa kumuondokea. abahanuza kamamuhanura bakamubwira ngo shobuja aragusiga. Manabii wanamtabiria na kusigare hano, bwana yako anakuacha baki hapa, anakuacha. Wakabwira ngo nimuceceke, akamwambia nyamazeni. Ibyo ndabizi, hayo nayajua tu. banyuze mu bintu kabingahe nzobivuge ejo Imana wamepitia kwa maneno kama mangapi nitazungumza kesho. hane hose mahali paine pote. akamubwira ngo sinsigara, anamwambia nakuwa pia sibaki. wamara kwambuka Yordani, alipovuka Yordani ngansaba, akamwambia niombe sasa. nabo ico wahize, nimeona kile ambacho unavizia wewe, unataka nikuachie kitu, sabi kintu kimushaka, niombe kitu kimoja ambacho unahitaji. aramubwira ngo mpe iyo mpano yawe ikube kabiri. akamwambia nipe karama hiyo mara pili. mutekereze impano ya Eliya, wewe fikiria karama ya Eliya, kuntu yari komeye, fikiria karama ya Eliya vile ilikuwa yenye nguvu. akaisaba kabiri, alafu anamwambia mara mbili. Eliya nawe yamamubwira ngo ico nsabye kirakomeye. Eliya naye akamwambia kile umeniomba nikikupa, wari ko numbona nkigukurwaho, lakini ukiniona ninapoondoka birakubera ko wasabye, itakuwa kama vile umeomba. Usiponiona ntabwo biri bikubera, hautapata kile unahitaji. Gico risobanura neno hilo vile inafafanua ibintu byose duhabwa mu mwuka, kwa sababu vitu vyote ambavyo tunapewa kiroho kubera impamvu zibiri gusa, tunavipewa kwa sababu mbili tu, ni ukwizera, ni kuamini, no kuba maso, na kuumizwa. Amen. kuba maso, kuwa macho. Sorry. asifiwe. Amen. uko yaramubwiye ngo wizere icyo usabye, alimwambia amini kile umeomba, hanyuma ube maso, alafu uwe macho. mukanya gato ngo magarara, kwa muda mchache tu nitaenda, atandukanywa nawe, akaachana naye, arazamuka, akapanda. wazamutse Eliya arahamagara, alipopanda Elisa akaita, wewe Israeli we, akamwambia yewe mana Israeli we, Mungu wa Israeli, mana wa Israeli we, Mungu wa Israeli, Israeli amagara na mafarasi, Israeli mafarasi. ariko Eliya yari igitanga. Elisa alikuwa mtu wa ajabu. Eliya wazamukanye na magare, Eliya alipanda na magari, yamazamukana n'umwenda, atakapana, niwe wari urimo imbaraga zose, na nguvu zake zote zilikuwa katika nguvu. ngo yumve Elisa arahamagaye, aliposikia Elisa ameita, arawutibura, akaachilia. Elisa nawe ahita akora acte prophetique, Elisa naye akafanya tendo la unabii, ngo ahita ucamo kabiri, akaukata mara kugira ngo ube imigabane ili iwe sehemu mbili, urekera ya yindi imwe, akiachia hiyo moja tu, yaragumye kuba umugabane, ingeendelea kuwa sehemu moja, chamo kabiri, akakata mara pili, arachitera moja akajivika, ikindi nicho ateye muri Yordani, ine akaipiga katika mto wa Yordani. Yes. wari wasaba impano zibiri za apostle? Je, umewahi omba karama mbili za mtume? wari wazisaba? uwe na mbili, umewahi omba? uzozihabwa utazisaba, utazipewa na ujaomba. namara kugenda mutakiri kumwe nibwo uzozisaba. akienda sasa mko pamoja ndio utaomba. abahanuzi bose bakomeye, manabii wote wenye nguvu bagiye bakoreshwa n'Imana, wamefanywa kazi na wametendeka kazi na Mungu kwa sababu ya Roho akashuka ndani mwao. Neno la 5. Bwana asifiwe. Haleluya. Habe n'umunyantege nke umeze nka Sauli, hata mwenye udhaifu kama Sauli ntashobora gukora igikorwa cyo kuba umwami cyangwa gukora ikindi gikorwa atabanje gutegereza ngo asigwe amavuta. hawezi kutenda neno lolote hata la ufalme bila kupakwa mafuta. amaze gusigwa amavuta, ndio maana alipopakwa mafuta wahita hinduka musha, akabadilika kuwa mpya, abona gukora umurimo yahamagariwe gukora, akafanya kazi alipoitiwa kutenda. Asifiwe. Haleluya. Umuntu wese umunyantege nke, mtu yeyote mwenye udhaifu, yewe natwe twese turi abanyantege, hata sisi wote ni sisi wenye udhaifu, lakini ukifikiria nguvu zikaza muri twe na nguvu zinakuja ndani mwetu, alafu tunatenda kazi ya Mungu. Aravuze ngo nzishimira mu ntegeke zanje, Paulo amesema nitafurahia udhaifu wangu ili nguvu za Mungu zizidi ndani mwangu. Kila siku tukifurahia katika udhaifu, tukiwa katika udhaifu, kila siku tukijihisi la udhaifu, hapo ndipo nguvu za
Mungu zinasirika. Ariko igihe uzumva ufite imbaraga z'Imana, lakini ukijihisi wewe una nguvu za Mungu, zizaba zishize. hapo zinakwisha. Paulo yaravuze ngo wewe wibwira ko uhagaze. Paulo amesema wewe uhisi wewe ni mwenye simama. Ko waguye. Wewe uangalie vizuri umeanguka. Cyose uzamva umutima urakubwira ngo ni wewe ufite imbaraga. Kila nyakati ukijihisi moyo anakwambia wewe una nguvu. Uzozama winjira masengesho. Hapo ingia katika maombi. Umenye ko kera shetani yakugendera. Ujue kama shetani anakuvizia. Yakongore kera yagutasa. Amekuvizia. Karagutata. Anakuchunguza. Karashaka nguve muri za mbaraga wawe. Anahitaji utoke katika nguvu ulikuwa ndani. Amen. Hallelujah. Ngaruke kubaririmbyi. Chanirejee kwa waimbaji. Daudi wari umucuranzi kandi akaba n'umuririmbyi. Daudi alikuwa ni mwimbaji tena mpiga nzenze. Yari n'umwanditsi, hata alikuwa ni mwandishi, mtunga nyimbo. Ibyo byose yabikose. Hayo yote aliyatenda. Ariko amaze gusigwa amafuta. Alipopakwa mafuta. Amen. Kugira ngo acurange Sauli abazimu bamuvemo. Ili apige nzenze na Sauli mapepo iondoke. Nta kindi. Hakuna kitu kingine. Nuko kera yari yasizwa amafuta. Kwa sababu alikuwa amepakwa. Kugira ngo agwane n'intare n'idubu na Goliath. Ili agombane na simba nuko na Goliath. Nuko yasizwa mafuta. Ni kwa sababu alikuwa amepakwa mafuta. Muzi impamvu s'abaririmbyi turirimba abandi tugacuranga abandi tugatamba tibizana impinduka. Unajua waimbaji tunaimba, wengine wanapiga nzenze, tunacheza, lakini hakuna mabadiliko. Mwuka wera wuzuye muri. Hakuna Roho Mtakatifu. Ushobora kushabukiwe na twatundi duke tukuvuna. Inawezekana umeambukizwa tuchache. Uvunitse. Unatenda kazi unachoka. Baza bahamagara muri repetition bakakubura. Wakinapita wakiita kwa practice wanakukosa. Bahamagara kuza guhimba indirimbo bakakubura. Wakikuomba wewe kuja tutunge nyimbo wanakukosa. Abacuranzi mwagiye. Wakipiga nzenze mnaenda wapi? Imekuwaje? Nk'umucagati. Hana yeye ni nusu. Timuruzura. Hamjajaza. Asifiwe. Hallelujah. Imana izoduha abaririmbyi buzuye umwuka wera. Mungu atupe waimbaji ambao wamejazwa na Mtakatifu. Baza baririmba ibintu bihinduke. Waimbe na mambo yabadilike. Amen. Ubu nibwo dufite abaririmbyi benshi. Sasa ndipo tuna waimbaji wengi. Ariko nibwo dufite umusaruro muke w'abaririmbyi. Lakini hapo ndipo tuna mavuno machache. Ubu nibwo dufite abacuranzi benshi. Hapo ndipo tuna wapiga keyboard wengi. Ariko nibwo dufite umusaruro muke mu bacuranzi. Lakini sasa tuna mavuno machache kwa wapiga nzenze. Ubu nibwo dufite abavuga butumwa n'abahanuzi n'abantu babakora ibintu byinshi. Kwa sasa tuna wa evangelist, wana manabii na watu wanafanya kazi nyingi. Ibitanga umusaruro ukora ku mutima w'Imana. Lakini mambo ambayo yanatoa mazao kwa moyo wa Mungu ni machache. Nta yindi mpamvu. Hakuna sababu nyingine. Nuko batuzuye umwuka wera w'Imana. Ni kutokujaa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ariko ni wuzura imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Lakini ukijazwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu, bizagushoboza gukora umurimo wahamagariwe neza. Itakusaidia kufanya kazi ambayo umeitiwa vizuri. Kandi ukora igihe kirekire. Tena uifanye kwa muda mrefu. Ingero nozitanga murazizi nama. Naweza toa mifano nyingi hata nanyi mnajua. Group ya performance ni menshi. Group ambazo zimeperform ni nyingi sana. Bo bazana abagaza basengera ntibo hamenye. Sasa unaweza uliza mahali walikuwa wanashiriki, uwezi jua. Tugiye gusenga. Nataka kuomba. Winginga Imana. Msi Mungu akuzuza imbaraga z'umwuka wera. Akujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Kugira ngo uzakore umurimo w'Imana. Ili upate kutenda kazi ya Mungu. Igihe kinini. Kwa muda mrefu. Ndetse n'igihe uzaba utakiriho. Hata kwa nyakati utakuwa bado haupo. Umurimo wakoze uzosigara uvuga amakuru. Kazi ambazo umetenda zibaki zikisema habari zao. Elisa twavuze yapfuye ngo ataruzuza impano zibiri yari yasabye kuri Eliya. Elisa ambayo tumezungumzia amekufa bila kujaza karama hizo mbili alikuwa ameomba. Ibitangaza bikomeye binini. Wanasema Eliya yakoze 7. Ajabu 7 kubwa ambayo ametenda. Bigenda bishamikiraho ni byinshi. Hata kuna nyingine nyingi ambazo zinasema. Ariko bavuga ibintu bikomeye Eliya yarakoze ni 7. Kwa maneno mengi ambayo Elisa ametenda kubwa. Elisa akora 13. Elisa akatenda 13. Wamara arapfa. Nafu akakufa. Ngo ariko kubera ko yari yakiriye mpano ya Eliya inshuro 2. Lakini kwa sababu alikuwa amepokea karama ya Eliya
mara mbili. Tangaza cabaye yarapfuye. Ajabu ingine imetendeka, amekufa. Ngo bashize umuramba ku magufwa ye, walipoweka mzoga kwa mifupa yake, abari bagiye gushingura babonye intambara ibaye barahunga. Wale ambao walikuwa wanataka kuzika walipoona vita wakakimbia. Muramba babutakumva ya Elisa, wakachukua mzoga huo wakautupa katika kaburi la Elisa. Wa muntu ngo yamabaduka nawe atangira kwiruka kurikira abantu. Mtu huyo naye akaamka akaanza kukimbia kwa watu wengine. Mwanditsi mwe yaravuze ngo abarimo bahunga intambara ngo bako bahunga umurambo bagasaba gahunga n'intambara. Watu wengi, mwandishi amesema walikuwa wanamkimbia mtu huyo amefufuka. Nawe tekereza umunduzi mwagiye gushingura musize mutaye umurambo mutana ushinguye warangiza ukabona inyuma yawe karagukurikira yiruka. Jifikiria na wewe kumuona mtu ambaye mmemwenda kuzika, mnaona nyuma yenu anakimbia. Ngo baza kwibuka, wakaja kukumbuka kwao. Baravuga ngo nukuri nuko twamushize kumva ya Elia. Wakasema kiukweli kwa sababu tumeweka katika kaburi la Elisa. None igitangaza kirabaye ku mafupa ya Elisa. Ajabu ikawa kwa mifupa ya Elisa. Tugiye gusenga. Nataka kuomba. Hari n'abantu bamwe batazabasabira habe n'impano z'umwuka. Hata kuna watu wengi ambao hawaziombi karama za Roho. Kanisa imyaka, anakaa kanisani miaka, akaba mu mpano rusange. Anakuwa katika karama ya impano rusange, hari n'impano wihari. Karama the same na karama tofauti ya mtu kibinafsi. Ukamubaho gusa mu mpano za rusange. Wewe mtu unaishi katika karama ya watu wengi. Ariko mu buzima bwawe utagira impano wihari. Lakini katika maisha yako hauna karama ambayo wewe unajichangia peke yako. Warangiza ukava ngo umwuka ngo yaruzuye muri wewe. Alafu unasema Roho Mtakatifu amejaa ndani mwako. Nakoresheje akazami kamwe ku itorero nyoboye. Nimefanyisha watu mtihani kwa kanisa ambayo naongoza. Kabaza ndetse na amampera no kubayobozi. Hata nikaanzia kwa viongozi. Kamubaza ngo se impano yawe ni yihe? Nikamuuliza, je, karama yako ni gani? Akamajijinganya. Nakosa. Urabona ngo se ngo ni kurashijinganya impano. Wewe una gezi kwa karama. Nkamubwira ngo tukere iyo haushidikanya siyo. Na mwambie hiyo ambayo una gezi si yako. Buretse yongiyo. Achana na hiyo si yako. Ugomba kubuza impano yawe neza. Wewe lazima ujue karama yako vizuri. Ukabyuka ukayivuga. Hata kuamsha usiku unaamka unasema. Arengeye kubabazaga hano ariko niko nataka kuwauliza hapa, lakini acha niwaache. Bamwe botsindwa. Wengi wanaweza kushindwa. Ariko genda ufata umwanya. Lakini chukua muda. Ubaze Imana ngo sema ubundi hari ibintu bibiri bizabijana n'umuhamagaro n'impano. Kuna vitu viwili ambavyo vinatembea pamoja, ni karama na mwito. Kumenya ico wahamagariwe, ujue kile umetiwa. Warangiza ukamenya nico uzakoresha muri uwo muhamagaro. Alafu unajua kile ambacho utatenda nacho katika mwito. Iyo wamaze kumenya umuhamagaro, ulipojua mwito wako, hazaza impano ishigikira umuhamagaro. Kuna kuja karama ya kuunga mkono mwito. Hayo mawili utaramenya ico wahamagariwe, bila kujua kile umetiwa, impano ndiwo uyimenya. Hata karama utajua. Yes. Amen. Amen. Kandi ugomba kugira umuhamagaro ukamenya ngo umuhamagaro wanje bwite n'uyu. Tena unasema mwito wangu kibinafsi ni huyu. Yo ni irindi somo. Hiyo ni somo nyingine. Ariko mureke tube nk'abasenga. Lakini acha tuombe. Twinginge Imana. Tumsihi Mungu. Itwuzuza imbaraga z'umwuka wera. Mungu atujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Iyo wamaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, ukipewa nguvu za Roho Mtakatifu, niho nzaheresha. Hapo ndipo ndaanzia kesho. Uzukora ibirenze imbaraga zawe. Unatenda yaliyo zaidi ya nguvu zako. Ugakora ibirenze ubwenge bwawe. Unatenda zaidi ya hekima yako. Ugakora ibirenze imiterere yawe. Zaidi ya miumbile yako. Ndio maana inaitwa ajabu. Ikirenze ubwenge bw'abantu, kinacho zaidi ya hekima za wanadamu, kinacho zaidi ya siasa za wanadamu, kinachozidi icho nicho kiba cyakozwe n'umwuka wera. Hicho ndicho kimetendwa na Roho Mtakatifu. Kandi ndiwo gikoresha imbaraga zawe. Na ukiweze kitenda na nguvu zako uweze. Amen. Hallelujah. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Mu mbaraga z'ubasha bwawe no gukora kwawe kwinshi. Asante Mana. Dukeneye imbaraga zawe Data. Yesu. Dukeneye imbaraga z'umwuka wawe. Yesu. Dukeneye gukoreshwa na Yesu. Dukeneye ububasha bwawe. Dukeneye ubushobozi bwawe. Yesu. Ntabwo amaboko yacu yashobora gukora. Ntabwo imbaraga zacu zashobora gukora. Ntabwo ubwenge bwacu bwashobora gukora.
ntabwo ubumenyi n'ubuhanga byacu byashobora gukora, ariko dushobozwa n'umwuka wawe, dushobozwa nawe Kristo duha imbaraga. Suka imbaraga ku bakristo, suka imbaraga ku bana bawe. Duciye bugufi papa, turakwigiza data, wemere mukabera we, mukabera we, mukabera we, wina uzura mu bantu bawe, wina uzura mu bwoko bwawe, wina uzura mu itorero ryawe. Ayi zana n'imbaraga zawe uzuduhembure, turakugiriye amasazi. Zana imbaraga zawe zihembura itorero, zana imbaraga zawe zihembura itorero, zana imbaraga zawe zihembura itorero, zana imbaraga zawe zihembura itorero. Ayi data we, abenshi bagiye bakora umurimo wawe bataruzura imbaraga z'umwuka wawe. Nicyo cyatumye benshi bashyiramo imbaraga, nicyo cyatumye benshi birangira, nicyo cyatumye benshi bibashyiramo imbaraga nshama. Yesu we, uzuza imbaraga zawe, sana imbaraga zawe mwana, sana imbaraga zawe mwana, sana imbaraga zawe mwana, sana imbaraga zawe mwana mu murimo wawe. Mana yo kwisi, udusigira amavuta yo kugukorera, udusigira amavuta yo kudukorera, udusigira amavuta yo kugukorera, udusigira amavuta yo kugukorera. Abaririmbyi baririmba basizwe nawe, abanyamasengesho basenze basizwe nawe, abagukorera bagukora basizwe nawe, abavuga butumwa basigwe nawe, abahanuzi basigwe nawe, abacuranzi basigwe nawe. Ayi data we, uzuza imbaraga zawe mu buzima bwacu, uzuza imbaraga zawe mu buzima bwacu, uzuza imbaraga zawe mu bwenge bwacu, uzuza imbaraga zawe mu bumenyi bwacu. Ntacyo dushobora gukora, ntacyo dushobora kugeraho, ntacyo dushobora kugeraho. Ntabwo twakora umurimo urambye, ntabwo twakora umurimo ukomeye, ntabwo twakora tudashobojwe n'umwuka wawe. Ewe ni lo crié d'able de la varilega,empre de sala pirie tocre de salaride, riwe ni lo crié d'able de sana parielo, esmini sacro e lo casilie d'abride, we ni legre de sala varile casmeni esabla de sala varile. Niki gihema, niki gihe cyo kuzura imbaraga za, niki gihe cyo gukoreshwa n'imbaraga za. Dutabare, utwuzuza imbaraga zawe muri iki gihe, twoye gukora ibintu batamenyera, twoye gukora ibintu tumenyereye, twoye gukora ibintu twize, twoye gukoresha ubumenyi bwacu gusa. Niyo mpamvu wabwiye ba Efeso, urababwira ngo zambasengera uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwuka, Imana y'Data yuzuze umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume tukumenya. Tabara ubwoko bwawe, tabara itorero ryawe muri iki gihe. Abantu barakoresha ubwenge, abantu bagakoresha ubumenyi, ariko nta mwuka wawe, nta mwuka wawe. Ayi data we, Osemo la adiledra de salavaride, dambre de salavaride local, ensimini sacro elogari de salaride, bandala bari de salavaride la co, sikini sacro de salavaride. Ugendera itorero ryawe, ugendera abakozi bawe, ugendera n'abasubiye inyuma. Garura izo ntama zawe, garura izo ntama zawe. Abantu basubira mu bihe byo gusenga, abantu basubira ku ijambo ryawe, abantu basubire. Oh Baba we, kiongozi mwema Jehova, uduhe gukura. Ijambo ryawe riratubwira ngo nidukura ibishimwa mu bigezo, tuzaba akanwa kawe,
idukura ibishimwa mu bigawa tuzaba akamya kawe abantu baravanga ibyiza n'ibibi bavanga ibyaha n'ibitari ibyaha urera Yesu ukorana n'abera urera Yesu mwenye uweza Jehova asome elagaria dabride sana faria la prosokri egrie dabride sana baride nata esiana kusiwe sobrede salarie katika jina la Yesu imbaraga zawe dukeneye imbaraga zawe Yesu 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 Data Yesu mfalme ni wewe imbaraga zacu oh haleluya ni wewe ububasha bwacu yes Lord ni wewe ubushobozi bwacu ni wewe ubasha gukora mu buryo budasanzwe mwanditsi yaravuze ngo kuko iparakazi yahagezwa no gushaka imigezi y'amazi ko niko imitima yacu yahagezwa no kugutura Mana dukure mu gihariho twijize mu zindi mbaraga mu zindi dimension izina rya Yesu Kristo tugere dutunganyizwa rwose ubasha bwawe Mana imbaraga zawe zize imbaraga zawe zimanuka mu iteraniro 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 aye karia la brede salafara sokele beride salabarinolo efrine sakotelo garide salabarite yetu tuyapaza kwako twainua macho yetu kwako twuzuza imbaraga zawe turagutegereje mwami twuzuza imbaraga zawe turagutegereje mwami utwuzuza imbaraga zawe utaikamilisha Bwana kama iteraniro ryose kuri uyu musozi uzuza imbaraga zawe kuri uyu musozi uzuza imbaraga zawe kuri uyu musozi Ai mkuzi watu Yesu Kristo ni wewe imbaraga zacu unaweza Bwana ni wewe ububasha bwacu unaweza Jehova ni wewe ubushobozi bwacu urakoze data kumva gusenga kwacu no kwinginga kwacu iri teraniro uriho umugisha abera bawe baha umugisha imbaraga zawe zigaragare ububasha bwawe bukomeye burushaho kwiyerekana urakoze data kubyumva no kubikora gusumba uko tubisabye mu izina ry'ubutwari bwawe Yesu amen.